I nastavljamo. I understand the situation now. I'm thankful no harm befell you. Either of you. Pardon me. But we must address the gravity of there being another guardian resembling the little one, Your Highness. Yes. If it is in some way connected to the calamity, we must swiftly come up with a strategy. Out with it. Huh? We both know you'll be needing my unique skills to pilot that divine beast. However, about this pathetic knight in your service, are you sure he's got what it takes? What the? Oh, I see. Our friend believes itself to be a knight as well, in service of the princess. What? Ugh. Ridiculous. Every last one of you. I dobrodošli u nastavak The Legend of Zelda. Koja nije The Legend of Zelda. Hyrule Warriors Age of Calamity na Fun Nintendo kanalu. Dobrodošli ljudi. Upravo smo dobili Revalija Rito Warriora i moći ćemo da igramo i sa njim. Odlična završetak epizode prošle i odličan početak ove nove epizode sa ovom cutscenom. I sad moći ćemo da testiramo našeg novog heroja možda, ili šta kaže ovdje, Daruk the Goron Hero. Vidiš, ovo je neka prva misija na koje nam se on tamo šalje ovdje, ali pre toga ćemo, jel te, završiti ove misice koje imamo ovdje. Pa, da ne dođemo dalje, hajde da počnemo. Pre nego što odemo na ovu misiju koju nam nudi gospodin Mali, jel te, otićemo ovdje da upgradeujemo princezu i sve ostale stvarčice koje možemo. Znači, dobili smo, ok, još jedno srce kod princeze. A Princess in Distress Complete, Zelda, plus 1 bonus heart. Ovo ovdje, fali nam 3 ova Goron Spice-a, ja mislim da je to, ako mi ode. Šta imamo u Hateno Village-u? Još jedan store koji ćemo naravno da otvorimo. Ovdje možemo da kupimo šta? Meat, baseve, ok, zanimljive stvari. Šta nam fali za ovdje? Ovdje nam fali jedan cane, jedan ovaj stick. Ovdje nam fali jedan eye. Ovdje se otvorila nova. Mastering Stasis. Ajmo da odemo. Idemo Mastering Stasis, ali ajmo prvo ovako. Gdje nam je beše? Meditative training, ok. Ovako, plus training sword. Da imamo samo šta, weapon, sword, look, equipped, sword, ok, to ćemo sve da kažemo važi, super ste vi, ali imamo ovako da vidimo. Barracks materials, allies, ok. Hot meat si na pot. Blacksmith. Ajmo, fuse weapons malo. Idemo prvo kod Linka. I naravno da ćemo da fuzujemo sve u ovaj ovdje savršeni mač. Šta imamo ovdje od jakih oružja što možemo da fuzujemo? Hoćemo ovo. 19, 16, 19. Mas. I ovaj ovdje 19. Ma može i ovaj. Fuse, ajmo. Da dobijemo ovaj training sword, hoćemo da vam bude što jači dok ne dobijemo taj master sword, jel de? Ajmo dalje, znači opet, ne znam kako je ovo pametno što radim, ali svakako... Ajde, fuse. To je to.
Danas sam u prethodnom, kad sam igrao standardni Hyrule Warriors, nisam fuzovao, nego sam, ne znam ja šta radio predavao. Ne znam da li mogu se fuzuje. To o tom potom. Dobro, Linka smo završili, ajmo Impu sada. Znači, Impa ima ovaj mač i da fuzujemo još ove dve stvari. Mada fuzovanje košta. Fuzovanje košta. Ajmo, Zeldice. 50. I potrošili smo sve rupije na ovo fuzovanje. Uje. Dobro, a šta ima ovo ovde? Cicka. 22. 22, a ovo ovde Cicka ima 30. Ajmo ovo 22 i možemo možda i s njom da igramo malo u nekim... rupi kost, 750, ne možemo. Rupi kost 300, ma zezaš me. Dobro, evo ga. Ok, to smo radili i sad idemo dole. Dakle, idemo da rešimo prvo ovaj ovde mali ovu stvarčicu i naravno idemo sa našim Linkom. Šta? Pa hoću Linka. Šta je problem? It will be my honor. Aha, šta je problem? Problem je što nisam kliknuo dobro dugme. Idemo. Kafa spremna. Samo treba da uživamo. Šta vi mislite do sad za Hyrule Warriors Age of Calamity? Po meni okej je, nije mi ništa wow, ekstra spektakularno. Iskreno, ovaj Hyrule Warriors mi je zanimljiv najviše zbog priče Zeldine. Sam gameplay mi je dosta repetitivan, što bi rekli. Ideš tamo, oslobađaš bazu, ideš vamo, znači nije ništa specijalan, ali opet ovo vredi po meni igrati samo zbog priče koju ćemo dobiti. Ajmo. Počinjemo. Start battle. Capture the outpost. Mastering stasis. R i... E pa, baš sam indijanac. Gledajte ovo sad. Ajmo. Šta smo radili? Ništa nismo radili. Ej, bre, Nenade. Čekaj, kako da zamrznemo ovo ovde burenice? Znači, sačekamo da se napuni naš, jel te, ovaj. Ovako i kažem, evo ga, sad je okej. Pa i nisam ništa mnogo uradio. Dobro. Ajmo. Jedan outpost sređen, idemo na drugi outpost. Ajmo, dečko. Pa i nije nešto mnogo urađeno ovdje. Dobro. Ajmo. Dođite vamo. Ne! Ovo je mnogo nezgodno je da se... Možda ja ne znam. Ovako, 1, 2, 3, 4 i sad. 1, 2, 3, 4, sad. 1. Ovo je skok, paraglider, udarac. Može. 1, 2, 3, wow. Dođi vam deški. 1, 2 i sad. Sad cvrs Milojko.
Ajde, ajde. Završen si i ti. A daj. Moblin has appeared. Ajde. Moblin je ćao. Mastering Stasis victory. Wow. Dobili smo club, dobili smo nešto novo, dobili smo Ethereal Stone. A mysterious stone brought back from an otherworldly battleground. It must have some use. We will see what use we will have of them. Of those stones. Divno. Šta ćemo sada radimo? Dobro, okej, znam da ti tu hoćeš, a ovdje još nemamo naše materijale, ovdje isto nemamo naše materijale, ali možemo da odemo ovdje stable konačno i da supplyemo naše materijale za stables. I šta smo dobili? Merchant Arise. There isn't merchant right here, right now. Right here, right now. Right here, right now. Ovdje možemo da ih level upujemo. Ko nam je najmanji? 14, level 6. Ajde, Revali. Dođi na 14 imamo. Okej. Ovdje smo sve pokrili što smo imali. Treba nam Monster Eye. Idemo sad u ovaj deo ovdje. Idemo prvo. Šta smo dobili ovdje? With your help, the Hylian soldier was able to complete a better recipe and bake a tabanta dish. His wife was delighted and thanks to you, bla bla, dobro, super. Dobili smo tabanta bake. Nice. Ovdje nam fali honeycomb. Ali šta smo ovdje dobili? Jedan bonus heart za Rivalija. Dobro. I ovdje imamo šta? Bonus combo može. Znači, regular attacks. Uje, on ima i mid-air i regular, mid-air strong. Šta je bre ovo? Take flight, ZR. Use ZR to land while flying. Grab an enemy with X, then press X to unleash a special attack. Okej, znači, X je za... Ovo će biti zanimljivo sa njim. Dobro. Ajde, idemo. Ravali, ti si na redu. Da te vidim. Ravioli, kako kaže DB Geek, ako ga pratite, jedan od gotivnih streamera koji je uglavnom bio Xbox i PlayStation guy koji je krenuo da igra Zelda. Po meni fascinantno kako je zanimljiv. Dakle, DB Geek ima YouTube kanal, ima i Twitch, pa ga pogledajte. I zove ovog ovdje naravno lika Ravioli. Ljudi, što da vam kažem, kad pređem 1000 subscribera, što će biti, pošto smo na pola puta otprilike, skoro, nabavit ću bolji mikrofon, nabavit ću kondenzatorski mikrofon, tako da će biti još bolji, kvalitetni zvuk, a sad... Wow! Rivali! Ma daj! Ovo je ludilo! Pa naravno da je fantastic! Ajmo, 1, 2. 1, 2.
Watch and learn. Ajmo. You stand a chance. Šta god da se sad desilo, respekt. Ajmo. Letimo i sad, da ih počistimo, a? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Čekaj ovako, idemo. 1, 2, 3, X, aim. Ne, dole. Dobre, ajmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3 i... 1, 2, 3... 1, 2, 3 i... 1, 2, 3, op. Dobro. Jedan, dva, tri i... Uje! Pa nećeš ga moći tako tek, ajmo! Ajmo, rivali, pokaži im kakav si ti kralj. Success! Tup. Pa rivali, mnogo mi se dopada kako rivali. Rivali. Radi ovdje. Victory! Rivali, kako god da se zove. Rivali's training complete. Mi smo lapovali, ali smo dobili neke shit stvarčice. Dobro. Idemo gdje će priča dalje da nas vodi. Jako bitna stvar. Osvojena jedna stvar, šta smo dobili? Op, bravo Mićo. Šta, savjeti me da idem kod gospodina Kovača? Hajde kad mi savjetuješ, fuse weapons. Rivali, a? Znači, njegovo oružje da fuzujemo, ajde, to će biti jeftino. Za početak. 4 damage. I to je to. Ok, šta možemo ovdje da vidimo? Ovdje nam fali Silent Princess, ovdje nam fali meso. Ovdje možemo da imamo sad već. Special conditions, time limited. Ovdje nam fali ovo. Idemo ovo prvo, svakako. I idemo sa našim gospodinem Rivalijem. Da probamo još malo da se igramo s njim. Ipak je ovo Rivalijeva epizoda. Sheikah Slate. Special attacks. Stasis. Tutorials. Quests. Listate kao što god hoćete. I... ajmo, učitaj. Mnogo sporo učitava ovu igru. Tamo sam treba da sipam kafu. Nema veze. Wizrobe. I can use what I see. Neć, valjda se ne radiš. I can use it. Ipak moramo da letimo, jel da? Still.
njih, ajmo, ajde smo obli. Oh, super fora. I da vidimo šta radi rivali. Brate, mnogo je haotičan, ono. Ajmo, pam, pam, pam. Be still. I imamo weak point. Haotičan rivali. Bam! Šta, to je to? Pa nije valjda. Dobro. Gospodine rivali. Anti-ice training 1 victory. Pa i nisu me nešto ledili mnogo. Cool. Trebao sam brže završim. Kaže, clear time nije bio najsrećniji, ali dobili smo dobar lik i dobili smo Kakariko Kodachi i dobili smo još neke stvarčice. Opa, dobili smo oko. Možemo da završimo onaj dole sad deo. Monster Eye. Tamo da sipam kafu dok se učitava. Coffee ASMR. To je završeno. E sad bi trebalo da dobijemo trepće. Trepće! Ajmo da level upujemo našeg linkića. Supply materials. I šta smo dobili? Two-handed weapon. Dobar. Ok, ovdje smo sve završili, ovdje je sve završeno, ali imamo ovdje za Zeldu, šta nam fali? Fali nam Kane i ovo, dobro, to ćemo da dobijemo u nekom trenutku, da vidimo gdje, da li imamo nešto u prodavnici. Ne, oni prodaju samo isključivo ove stvarčice ovdje. Gdje još imamo prodavnice? Ovdje nam treba 5 mesa, ovdje nam treba Silent Princess, ovdje nam treba isto Honeycomb. Honeycomb, gdje imamo čovječe prodavnicu neku zanimljivu gdje možemo nešto da kupimo? Ovdje šta imamo? Jel tamo treba Honeycomb ili Lotus Seeds? Sad ćemo imamo. Ovdje imamo šta? Opa! Cane Sugar ovdje imamo svako. Znači imamo Cane Sugar, a šta nam samo fali onda? Samo sekund da vidimo ovdje. Da, Honeycomb nam fali, ne Lotus Seeds, nego baš Honeycomb. 5 običnih mesa. 3 Gordon Spice-a. Dobro. Ok, toliko za sad, ljudi, šta da vam kažem, još jedna epizoda se upravo završila, hvala vam što ste bili na Fun Nintendo kanalu igrajući Hyrule Warriors Age of Calamity, mi se vidimo naredne nedelje u sljedećoj epizodi, hvala vam puno svima i čao, do sljedeće epizode.